u organizaciji Udruženja građana Bunjevačka matica i novinsko-izdavačke ustanove Bunjevački informativni centar u okviru programa obilužavanja nacionalnog praznika Bunjevaca Dana Dužijance 2024. godine organizovana je u četvrtak 4. jula u prostorima Bunjevačke matice izložba fotografije pod nazivom Dužijanca kroz objektiv autora fotografije Nikole Stantića i projekcija dokumentarnog filma Ris u Bajmaku autora filma Branka Pokornića. Ovom prilikom je i Udruženje Lusa i Subotice izložilo svoje eksponate od slame koji su uveličali ovu izložbu. Autor ove izložbe fotografije Nikola Stantić nam je iznao kako je došlo do ideje da se organizuje ova izložba. U principu ideja je došla od mojih kolega iz BIC-a uz saradnju sa ljudima iz Matice koji su poželjeli da moje slike prikažu ljudima. Slike su nastale na Dužijancama, odnosno na događajima koje se dešavaju u okviru Dužijance. Mislim da je prva fotografija koja je ovde izabrana od 2012. godine pa do manifestacije koje su u Dužijanci ove godine. To je jedan malo duži period, tako da malo je bilo, da kažem, zanimljivo izabrati ovaj okvir koji Matica ima da izloži. Selekcija je išla tako da sam prvo napravio neku selekciju od preko 100 fotografija, pa sam to smanjio nekako na 65 i onda sam poslao kolegama iz BIC-a i koleginicama da oni to smanje, oni su bili verovatno manje sentimentalni nego ja, jer meni je svaka slika onako vredna. Fotografije su nastale na događajima, dakle fotka nije jedna nameštena, nego bukvalno bila stvar događaja kad je i sunce i saveznik, a nekad i nije. Nadam se da su slike ljudima lepe, da su mi zanimljive, ono što je nebitno da one zaista pokazuju dešavanja u zajednici. Meni su vredni ljudi na njima, neki nažalost više nema i onako ostaje bar neki trag o njima. Pitali smo ga koju bih fotografiju izdvojio ko najbolju. Meni su možda najzanimljivije ove fotografije koje su nastale na risu, jer ris je onako možda i najteže, a opet je najlepši za fotografisanje. Ima na njemu puno izazova, puno dešavanja. Nekad je sunce, nekad nije, nekad preti kiša, ali na risu onako nastanu fotografije najlepše, jer Dužijance je to borba čoveka da dođe do zrna. A tamo se u znoju, u radu, veštini do zrna i dolazi. Kazao nam je i šta je tajna dobre fotografije. Biti na pravo mesto u pravo vreme i možda vidite nešto što drugi ne vide. U okviru programa bio je prikazan i dokumentarni film pod nazivom Ris u Bajmaku, koji je snimljen 2022. godine, a o kom nam je što god više kazao Branko Pokornić, počasni predsjednik Bunjevačkog kulturnog centra Bajmak. Ovom prilikom mi danas prikazujemo kako je urađen RIS 2022. godine. Zadnje 2 godine RIS nismo radili iz raznih razloga, između ostalog i zbog toga što na konkursima nismo prošli i nismo dobili odgovarajuće sredstva čime bi pokrili troškove koji su nastali prilikom rada čitave manifestacije. Mi smo ovde prikazali kako je RIS rađen kad god na salašu. Počev od toga kad se skupljaju risari, kada izlaze na njivu seljačkim kolima, kada se dogovore risari zajedno sa bandašom šta će, odnosno vođom risara, kako će se i kojim redom raditi, kak je ručak risarski. Zatim, kad se sve završi, kad se vraćaju na salaš, kad je ris gotov, onda podnose gazdi izveštaj šta je to urađeno, kako žito izgleda u odnosu na prethodnu godinu i čemu se možemo nadati. Naravno, ris je taj koji obezbeđuje žito, koje proizvodi praktično brašno i naravno svaka porodica koja je radila u risu i gazde koji su imali žito žele da svojim familijama obezbede dovoljno kruva za čitavu godinu. Iz tih razloga mi smo to uradili na takav način. Pa vidite, osnovna poruka je upravo risa. Kad bi ljudi samo izašli na njivu, čak i da ne rade previše, nego samo da vide koliko je to težak, ozbiljan, odgovoran i naporan posao, daleko koliko se ljudi trude da do svakog zrna žita ga skupe i da ga donesu, to nije jednostavan i lak posao. Iz tih razloga sigurno bi više cenili
kruv koji često puta možemo proći ulicom da ima razbacano i po sokakima, što nije dobro i ne trebamo se prema kruvu tako ophoditi kako se danas dešava uglavnom svuda tu oko nas. Prije tačno 20 godina, 2004. godine, usvojeni su pri Bunjevačkom nacionalnom savetu 4 bunjevačka nacionalna praznika koje mi danas slavimo u okviru Bunjevačke nacionalne zajednice. Tadašnji, to je prvi predsjednik Bunjevačkog nacionalnog saveta, bio je Nikola Babić koji je i svečano otvorio ovu izložbu fotografija. Pitali smo ga kako on danas vidi, kako mladi niguju žetvene običaje u odnosu na kadgodašnje vrime. Velike su razlike one koje sam ja doživeo, a doživeo sam one godine, 50. godine, a i po profesiji sam bio agronom, pa sam imao prilike da gledam takmičenje onih risara i risaruša iz tih godina i ovo danas. Postoje velike razlike, ali dobro je da sad već i neki naši mlađi Bunjevci najavljuju ili skupljaju hrabrost da i oni uzmu kosu u ruke, odnosno i risaruše da budu tu koje će upriličiti da ta kosidba, odnosno da ta žetva dobije makar u nekom manifestacionom obliku sadržaj koji je imao u prethodnom, što kažu, viku ili u 19. Bogatstvo lipote bunjevačke kulture, zabiluženo fotografijom, još jednom je potvrdilo da Bunjevci imaju čim da se diče i ponose.